Salamu alaikum. Sawa, mpe mtoto, mpatie mtoto hizo franga. Mpatie milioni 2 aende afurahi, hamna tatizo. Mpatie. Sawa. Okay. Wewe mtuzani na kilimo kuri. Wewe mzasa mamazi. Bijanye cyo twatwarasabye. Ariko umubwira yuko twagerageje kurondera abahinga kuri aya bibazo bwa mbere twavuze tumukura tuzana ubundi ure twakoze ibintu zimeze neza secretary izingira mu shobora kuraba mucamona zijanye na muze iwacu idusha turafise abahinga dukoresha abantu bavyize kabisa n'abandi baraduha amasoko kubera ko turafise abahinga bazi kubikora neza amafaranga tuyaca kabisa tuba twarakoreye kijana unajua fasi gani? Tumewahi kumanya Warabuni. Kuna ghorofa nilikuwa najenga huko kubwa sana. Ni wewe? Unafanana. nashaka engineer wanje abazi abasigurira cyane kuzo by'amakorona bagira bahinduka. Sasa wanaona hii ghorofa mchanga yenu imepata ni mahali pabaya sana hapa. Kuna maji lakini unaona hapa nimeona kama nyumba anajengeka hapa. Sasa ndio nikajaribu kuweka hii ghorofa hii. Sasa hii ghorofa inaweza kushia hapa.